Ngawucela wonke loyimpombatana asukume. Nathishela wesifazane asukume. Bese sithi shayela tandla. Bese siyalilitela. Seningahlala phasi. Sibonga kakhulu kuba beZulu nenkampani yakhe PCC System. Sikhonile kudlalisa bantwana bemantombazana from March up to October. Cishe iperiod lenze leyo kunengi lesikubonile. So PC Systems sibonga kakhulu kusixhasa siyethemba ukuthi lapho babeZulu uthethe khona utawubuyela uyohlola ukuthi lolo sinike kona enough yini. Ngeke nganze kakhulu because usatawukhuluma lomele iFA nguye lo tabese sokhipha le juice ujabula kwethu CFA ujabula kwethu sidikolwa ujabula kwethu sibe coach. Mina nje STD lengakusho lengubonile kusinikile ichance bantwana badlalile. We saw a lot of improvement ku performance. Sabona nama aspiring coaches bothishela bazame bede badlise le team bize babuye nangakusasa. So impatience yenu siyayibonga kakhulu. Kunetikolo la bekuvunwa nje magoli but abazange bese bahamba. So your patience and sacrifice is highly appreciated, especially the teachers. Nala yaze ngibithe amagama letikolo angitibambe. Champions beningeke niwatholela amaphoyint banganiketi bobani nabobani. Nicholas, I hope kutaba ne improvement, okay? Yeah. Cishe siyabonga kakhulu ku PC Systems inkathi lokunengi